Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-39 dari 40 hadis tentang keagungan Al-Quran di bawah judul Lil Qur'ani Asarun fil Nufus. Al-Quran memiliki pengaruh besar terhadap jiwa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Iqra alayya, wahai Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Quran untukku. Qultu, saya menjawab, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, apakah saya membacakan Al-Quran untukmu, padahal Al-Quran itu diturunkan untukmu? Qala, beliau menjawab, na'am. Faqara'tu surat An-Nisa, maka saya membaca surah An-Nisa. Hatta ataitu ila hazil ayat, sehingga saya sampai pada ayat ini. Fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qal, beliau bersabda, hasbukal an, sekarang sudah cukup. Fal tafattu ilai, maka saya pun melihat kepadanya. Fa iza ainahu tazrifan, saya melihat dua matanya mengalirkan air mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.